U Sjedinjenim Američkim Državama održana je prva litija podrške srpskom narodu u Crnoj Gori koji protestuju protiv zakona o slobodi veroispovesti. Litija, u kojoj je učestvovalo više od 2000 vernika, kretala se od crkve Svetog Save u Maryville u severnoj Indijani do crkve Svetog Ilije udaljene oko 6 km. Sveštenik crkve Svetog Save u Maryville, Marko Matić, istakao je da je cilj okupljanja da se pošalje jedna slika podrške srpskom narodu u Crnoj Gori, a preneo je RTS. Verujem da će to biti jedna snažna podrška, snažna motivacija da nastave i dalje svoje litije, da nastave u borbi za očuvanje naših svetinja, crkava i manastira u Crnoj Gori, rekao je Matić. Okupljeni su po dolasku ispred crkve zapevali himnu Bože pravde. Želimo da pokažemo našem narodu u Crnoj Gori, a ne samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji, da smo mi uvek uz njih, a da su i oni uz nas, naveo je Pero Stanojčić, predsjednik crkveno-školske opštine u Južnom Čikagu. Održan je i moleban, a organizatori su najavili slične skupove.